Svi koji me poznaju znaju da su meni zubi najbitniji. Može me glava boljeti po 5 dana, ali kod doktora nikada neću poći, ali kada me zub zaboli odmah idem kod zubara. Mislim da sam jedna od rijetkih osoba koju uopšte nije strah od zubara, koja uopšte nema problem s tim da popravi zub, ali jednostavno mi je jako bitna zdravina koju ja prije svega osjećam. Sada, kontradiktorno je to da sam ja dugo tražila dobrog zubara. I prosto nisam htjela da idem kod nijednog dok ne nađem tog jednog koji je po mom mišljenju najbolji. Mislim da inače oko sebe uvijek imam tim ljudi za koje mislim da su najbolji u svom poslu. Tačnije ne mislim, nego tvrdim da su najbolji u svom poslu. Jedan od njih je naravno Nikola Barović, kojeg mi je preporučio moj sjajan i nevjerovatan prijatelj i glumac i moj kolega Slavko Kalezić, i koji je prvi on imao najljepše riječi o njemu. Prvi put kada sam otišla kod Nikole, mislim da je to bilo to. Svaki naredni put ja sam samo željela da idem kod Nikole, samo da mi on popravlja zube, ne samo zato što je on sjajan zubar, nego zato što je nevjerovatna energija kada ovdje dođete. Nekako, ne mogu reći kao da ste kod kuće, to je pretjerano reći, ali jednostavno kao da ste na svome. Nikola je neko ko se šali, neko ko je uvijek pozitivan, koliko god da je umoran, koliko god da vi vidite, da kažem, iscrpljenost od rada, to nikada do sada nije prenio na pacijente, naprotiv. I to je jedna nevjerovatna energija, pozitivna energija koju on prenosi na druge ljude. Da kažem da smo kroz ovo vrijeme, mogu reći da jesmo postali prijatelji, ali prije svega ga jako cijenim zato što je nevjerovatan zubar, najbolji zubar, jer da nije najbolji ja ne bih išla kod njega, a naravno na prvom mjestu zato što je i nevjerovatan kao čovjek.